Kurumjari, talking point me and Tabir Basing Bohan Bamata Taram Nokcheri. Ngasi asi irai numit ni irai numit se koina talking point da khanna ekoi film gi discussion oina thamjabani maramuduna ekoi ngasi khanga chariba film asi Eurasia International Film Festival Moscow da pangthokiba English ngani taran mapan hariba sida best director award phangbirakhraba aduga London International Motion Picture Awards 2019 hariba sida su official selection phangaba aduga Manipur State Film Awards 2019 da special jury award best art director aduga nomination taruk amasu phangaba adugumlaba October gi tang 12 da release tawkhiba adugumla film aduni ai Lakhini I'll be back hariba film asigi crew members sing ekhoi gi studio da hojik lengsin duna lebire ahan bada ai gi hek thangna lengsin biriba se Dr. Nomaithem Hemjit Dr. ahan mangta taram okcheri mathang da lengsin duna lebiriba se myam na sakhang biraba manda leima Mandabusu Hanota Taram Okcheri, Aduga Extreme Agi right Lengsin Biribasina, Ningthausam Rina Devi, Akoy Manipurgi, Masak Nairbi, Akoy artist Naktani, Ado Hanbada Akoy Nasiki discussion Sigi, Ahanba, Oina, Akoina, TOMTV, Makati Hajabatare, Hariba Film Masina, Tungan by award sing, Tungan selection sing Pangapasida, congratulations, Hazinigi, Aduga, Hariba Film Masi, Akoy Film Oinaba, Honorable Matamda, Tangabir Kavisinga, Madudagi Han Hauser, what is it, how ahano the TOMTV in biriba mayam puna pu kurumjari film je aseng mai di experiment of boina ko ai di tasena formal training film ki kem ta lei jarakte ko ai di sum experiment of boina si film director ogi ba khot ki bai wari su yamna interesting oba wari am ju lei ko adu mai by accident ogi ba hai dare but ai script writing adagi e ba khot pati tasena yam pam jare nga oi di hauna ko creative writing yam strong inclination le ba hai dare ko adu film si tasena ai one day ai smaina producer director or kani hai di mangdo mangu de ko adu la smaina aina ka hai dare sumna experiment of the film the koi smaina award yamna reputed oiba khot padu magna traga su ko smaina international award smai phanga ko ta sen am tina ai harau je hai tare ko aduga encouragement pi ba hai tare tungi gano da ko project ta push ta budo motivate ta budo adu maina oina ai kanjai yam ngai se aduga hauki sir hauki panbikriba khoi award sing lobirak pagi khoi khongcha che film si namkhra matung da award si loro pagi khongcha chbawgi masigi brief history hajab tare masi mating tang thambi the film number hor paji kano ne film je khoi sigi idea lakhi je 2010 da lakhi ba hai tare ko da ai gi close friend amagi brother na ko moi je film namning ba film number sida koi gi engon de approach tor pa hai tare ko ai wari i bo khot pa du pa men moi hanan de gi idea du lei bina ko knowledge su lei bina tango koi film nam dori smaina wari am te bi ko pi oi na engon de approach tor pa ada wari is gi theme de gi kari kra du ya ko pa details kem da harak ta bai ngon da ada ina iro na hai bu da aina pamba topic am sum e ba hai tare ko ada wari de dum isa ge dum kha lai jai ba ko adu e raga moi da pi ra matung da moi na waji ma kha kem tarak tra ba adu moi khara interest khara yaw da jane moi na pam bana hojikan gi akoi gi hero heroine yaw ba rom com hai tare ko romantic comedy adu adom rom do oina ko commercial pura eta commercial kano to film ama oina adu maina tasina pam jane ba ko moi ju phajana investor ga moi ma sa ju yaw bu khot pa adu maina adu gi intention do lei bajane ba ada aiga pura ona ba hai tare ai gi wakhalon du moi du ga ada moina pam do da tasina ai one day ai dum namjara ge se film je ko aina financially sound or kan dai namjara ge na main tor ga nam gi film ne ba adagi film number is the paisa changi at the same time ai adu matam du da yam kana chilli ba hai tare ai di thesis submit tau driba ko thesis submit tau matung da gyan da nam ge na main tau 2014 the number ho thesis submit tau re da 15 the number ho film je ko 15 gi March 27 the exact to be precise ko adu mai the number ho gi ne hall tau ba kano da tau kakching da hall tau nam me problem si kamai tau ge da thengna gi problem hai ta ga di khoi angang gi film oi bin na ko angang si growing stage oi bin na khoi gi thu na ta khoi gi nam da ya da khoi gi time frame ama lei bani na ko se the angang sing je khoi gi school chapa angang sing oi ba di moi tuition kai ka kai bo khot pa tu gi su khoi na yamna kano to ba hai ta khan ba hai ta but live phok ba hai dra ai gi angang sing ji parents sing am supportive oi ba ko am support tor pa ngon da ko lek ba hol to ba khot pa moi da loi tawe ado angang sing smai namme number phanam kano tor kan da adu gi chahi du da khoi paung lei ta ba paung lei ta ba de gi amuk
खर ड्रैग तौरे फिल्म कनोसे अदगी मरक तुदा ILP की इशू को रॉबिन हुड लेगिदब खोटखिबगी यम चावब कनोम लेग्रेदना अदु लेबिदम कमाइन तौगे आइगी इनाउ सिनेमाटोग्राफर से मागी शेड्यूल से लोइन कायरप कायबदेदी अस ए बुंग नंग दो याररोय कमाइन तौगे अंगांसिंग खर नमदो वाली अंगांसिंग चावगी खोटखि तारगदी बेरा कारनी खितंग चेंजेस लाकबद अदु इलाइ लाइन खंगदुइनेबा कमाइन तौदगे तौदा सिनेमाटोग्राफर अमा माना रेफर तौरगा चेंज तौबा अदु ngaithok ngaisin tौबदुसु matam jing khara changkhaba adagi amu oi loisale loiraganda amu number loiraganda amu akoi loiraba post production matam da ima jem cancer naba ima leitaba mu chemotherapy ka pa khotpa kari kra matam pra haugraba karma loiraba kholakpa di chahi ahum je kabai haugyum khangaudreba adakoi layo phawona angang je uchina jina loisal haureba admai tore wana namme ko ade loiraganda स्माइनगा आई अहानबा फिल्म डेब्यू फिल्म दगो थाजन बसिसु थाजन बगी कनोगा कैसु लैरुदेबा इनको आई इमानबा नेशनल अवार्डी ने माजे माना भाई नंगजे नंग वारी दु येंग स्माइन सिगी कनोस फेस्टिवल सिंग नंग थाजलु खोसलु लाइबो गेम खोलोइना अमाइ तौबिबा सोइने थाजन गे सोइना खलकबुसे तसेना थि नुवाइ हाइ तारे को अदु yam nungai je khoi film maker amana film sima mayam unari sidi award phangau matung da film se award phangi habdu khakta ne du film sigi marum da film maker amana kayam wana film sin number gi habasi hojik sir na bb explanation sina mayek sena takpiri makha ta bada i mandala mi da lakchage mandada film sigi da makta khoi gi cast to no bagi da makta film sida kumbi wana ahan be approach tor pase karamba mong da lakhi masigi approach tor pagi mong se wari wen mati am tang thambi अखोई अइंगोंद फिल्म हाइबा लाकपसे हांबा लाकपा नुमितुदा याबसे यावगंदे हाइदि स्क्रिप्ट पुरो दगी कमाइन तौबनो आइगी शेड्यूल सेमगिगे अदमाइना तौबा यावे अददा कोइ तामो हेमजि लाकपा यान हांबा नुमिसिदा कमाइन तौबनो न वरी से इन हंगे अददा वरी से स्माइना कोइ 40% दि नमगरे अंगांगी फिल्म ओइना तौवे द मोइगी सरुक्ति नंबर लोइरे अदुगा अंगांजिना चावरकपगी सिनसे स्माइना सिगी रोल से लौबियु ना हाय अदगी प्रोजेक्ट जो कोइ कमर्शियल ओइना एकदम हाकी नुंगाइनबगी दुमाइना बंगतौ तो सम बंगनम नमजनबा मौं अदुमबसु ओइदे ना हाय द फिल्म दुगी वारी लिरकपसिदा आइना दुम ए यानी आई अदुम संगनबा सिलके नमजिना दुमाइना तौरगा आइंगोंदा मकक पुनिंग द ए फगदबगी कनो फीलिंग्स अमा यावगे बा हाइतारे अदैजुदा आइना नुमितुदा दुम आई रोल से आई लौरगे दुगा शूटिंग शेड्यूल दुदंग पिबिरो दुगा नमसेना दुमाइना यागे यम नुइसे अदुगा फिल्म से ममांगदसु मंदाना फिल्म याम म कुंबिख्रे हाइबा फिल्म सिंगसिगा हंदक कुमिबा आई लाखिनी हाइबा फिल्म सिगा हाइबा सिंगसिगा ममांगदा कुंगिबा सिंगसिगा खेनबसे करमाइना थंबिनी खेनबसे याम खेने हाबदी ममांग द लेरिसना कोई फैमिली प्ले दा कोई अके अमौगी कई दुगुम्बा वरीदा याम चले हुजिकी फिल्म सिदा कोई अंगांग ना चावरागा अहनगी रोल ना याम दबा गाय तौबा फिल्म से कया उगिद्री ममांग दसु हुजिकी फिल्म सिदा अंगांग ना मपुंग ओइना पुयेबा दुगा चावरकपगी मतांग सिने का याम ना याव दबा हाइ तारे अदुसु ओय अदुगा अमुक कोई डायलॉग नगा नंबर फिल्म नसु अयाम्बा ओएबा अखोगी मणिपुर द नमनरिबा फिल्म मौंग से हाइतारे अदुगा होजिकी फिल्म सिदना अखोगी साउंड गा कईगुम्बा लाइबक थीदना यादरे न खल्लसे बा होल सिदा अदु पिक्चराइजेशन खतंग दे उबो फंगबा अदुमाइनी येंगसु दुम नुंगाइबा फिल्म ओएबा हाइति अखोगी डायलॉग की मचांग से हम नेम ना हाब हाइतारे अदुगा मागी उतलिबा पिक्चराइजेशन दुना दुम असिना सि हाइरिने जे दुम उबो फंगबा हाइतारे अदुमाइना ओए अदुगा अंगांग सिंग दुसु याम फजना एक्ट तवे यामना मसागी ओइजबा मसादा तसिंग थोप मौंग मानना अदगी वारीगी मौंग सिसु यामना फजे भजै हाबती तसिंग थोकिबा इवेंट खरादा बेस तौरगा नंबा अदुदा थोकिबदो अदगी मु अखोइना पिइङै मतमदा चाइल्डहुड तगा गoi लेकाय अमदा टीवी अमा खक्का लेरगा मयाम ओमजलगा येंगबा अदुगी मयाम पुनबगी नुंगाइबा अदगी अखोइ हाक संगबदा अखोइ अहुमरी पुल्लगा सानाबगी नुंगाइबा सुम्बा मयाम जिसु उले अदो अखोइना इचाइसु वारकु मतमदा होजिकसु दुम हाइए अखोइदि चाबगा फंगकपा नतेने स्नैक्स का चाबजे फंगकते अखोइ मतमददि दि चाकनगा मरु ओइना चारकपा दुमाइना ओय दा अखोइ आंगांग सिंगदा अखोइना चाव थौ हाइबजे
ꯊꯨꯗꯦꯗ ꯈꯥꯒ ꯄꯤꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯆꯣꯅꯦ ꯐꯣꯟ ꯃꯦꯠ ꯇꯧ ꯁꯔꯨꯛ ꯆꯤꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯅ ꯋꯥꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯪꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯠꯄꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯅꯝꯖꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤल्मꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯔꯤꯅꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯐꯤल्मꯁꯤꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯔꯣꯜꯅꯣ ꯁꯤꯝꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯅꯦꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯐꯤल्मꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯅꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯣ ꯍꯤꯔꯣꯏꯟꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯔꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯡꯈꯥꯏꯕ ꯇꯣꯝꯕꯤꯍꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯝꯃꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯎꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯞ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯒꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯋꯥꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯅꯥꯌꯦꯡꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯦꯝꯖꯤꯠꯀ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯀꯥ ꯕꯂꯥꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯕꯥꯅꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯀꯥ ꯕꯂꯥꯅꯁꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯤꯟꯅꯖꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤल्मꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯨꯝꯃꯅꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯟ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗ ꯑꯗ ꯀꯥꯀꯥ ꯕꯂꯥꯒ ꯍꯦꯝꯖꯤꯠꯀꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯁꯟꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯨꯗ ꯀꯨꯝꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯝꯖꯤꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯝꯈꯤꯕ ꯐꯤल्मꯅꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯏꯚꯦꯟꯠꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯐꯤल्मꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔड ꯕꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ 1980s की डेकेड से मणिपुर याम इम्पोर्टेंट होइबा डेकेनियन खंजई को आहान बदा कोई की इंसर्जेंसी की कनो से पीक वर को बतम है तारे को लालो ये नहारोल की इहो कंखलपा याम थिन कंखलपा मतम मदाई ओइगी को 80s दवाई से को अदगी ड्रग की याम चाव इशू को मतम दुदा कोई नंगा होइंगदा नुमिलाई मरु बुचाब की को मन नुमिलाई मरु दा नंबर 4 यावी अदगी मोरी असुना कन लापा कनोदा फ्रूट्स कई का लेदना द मोगी चा नम कनोदा यावी खोली गायना को अदगी सना थटपगी प्रॉब्लम को कोई जंगा होइंगे दगा यमगन्ना कोई इमावना सना लौथोरेबको की दना को थपी गिदरा कायना अदुगुंबगी प्रॉब्लम अमा
ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯏ ꯊꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯀꯣ ꯏ ꯊꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯀꯣ adagi mayam na koi human rights activists na hainaba the first massacre ne na hainaba ko Manipur gi kanoda Herangui thogi incident ko 1984 da ko volleyball sanam da CRPF na kapagi incident na thoki ko adu su ta chena angang am su leite ada wari is da koi ki nupi koi kanona sari se koi rina na sai se angau bi sai se ma ngau gi se kamai ngau gi no habda mai machan nupi ga machan nupa ga magi papuroi baga se volleyball gi sana badu da hat ki bo hen ba ko adu dagi ma se ngau gi ba ngau raga mapam dhalak ba ma na hek nungdang se da koi gi khungang se da ko nungdang se da koi gi kap poi law boy lai phau oi kai phau ba ko nongala ga du phau dum da nongala angang hek lai ta ba wari se ko adu mai da ba adagi angang hali se kana na sum tigalak ba tigalak ba se angau bi se na hat pani na koi gi angau bi khungang ne tan doi tanthong matung su adum khungang si angang sim si kana na hat pano aina tigal lapoi gi wari ne wari se adumai doma adegi kitang koi gi comedy rom da lighter vein rom da kano tau da ga di koi gi durdarshan lakpa television introduce ro pose sina entertainment gi scenario ji pura change to gi bhai tare ko adu matam da koi chitra har la ya du tawai koi film one haptam da mura ni ra ka lak pose koi am khawra na ngai bhai tare ko mayam ko chak cha boi cha da boi ko adegi tv ya dri ni kai ni antenna ga sembi khotpi adu matam ko husikan yang ang sing yeng ga am noning ga da bhai tare ko husiti hundreds of channels lai ko adu matam da koi na yam na kano tau jara ko do adegi paisa su lupa manga manga tara tara khaijan ga vcp kap tu ni kai na ga mayam harau na ga kano tau jaba vcp he pu gi ni thawai ga nuai ta leidana adugum bagi do adum khara yawba adu matam sigi kano sida inspired to bhai tare matam duga hozika khena ba ko adu mai do tangka ga yawi tapiri yam no ngai si makha taw da khin lecture ni se film sida yauri ba khoi gi child artist sing se child artist sing se khoi gi commercial film atai di yauri ba angang sing siga he khena ba hai jab tar khoi gi manipur gi de hek chana bi ma lei khoi khangna ba angang ama he yahon ba gum ba khoi gi idom sa gi masa ni masim tang yahon si hai ga he yahon ba gum ba ado hai ri ba khoi gi ai lakhini hai ba film asigi oinadi khoi gi child artist sing se khoi gi yamna chang law ba achang ba child artist nga to oiba masigi selection to gi procedure se kamai tawraga selection to bi hi aduga masi kamai khan bi no haibsi mate tham adu audition ju arai bana te khoi ju ai adagi ai gi ai now sing ko Jimmy Khogen ming palab da ko khoi anim Sandeep khoi se tawraga koi thi bane ko ahan bada ai uncle de approach to e khoi uncle jina Pamung Gyan Ranjan da film gi Pamung Gyan Ranjan do high school gi Pamung Gyan Ranjan da kano to ba Pamung Gyan Ranjan gi music album ama nam gim ni imasi Himabati ga tawraga du matam du da thaina gi film am da base so ba kano ne mami ga mai chak da ka kaure cham chap cha ba ko adu da anga am yaw ba ko adu da ma oina to ba ya bre yong oina kano to ba adu hujigi album number director se tamu thobal lei ne ba thobal long phone tawre phone tawraga angang si de yara angang mari ne ba da ka tai se da koina aina kano to da hujigi indom jagi macha adu uncle gi macha adu da kano to compromise never su to ro adum khanjagre han ko ada ai je apna koi gi Iranian films am yenge ba ko aduna khara influence khal lei ba hai tare mo Iranian film da tawri se koi gi Bollywood ta gaire ama da gaire angang je koi gi magi innocence manghandaba mangdaba acting to matam da ko sum ayam ba yeng matam da koi Bollywood oiro ama yengo sida zabadi na tajaba ko aidi ahan gi type to tor pagumba mamai mami expression helak pagumba adu muje pamjada ba hai tare sigi film jigi di waina adun angang gi akoi gi amna moi gi innocence to mangda ba thum thirak pa mamai mami expression kari kara da ko adu thirak ba su ta sen wa gi ba ko pharam chale ko adi anga ma ji muje ki Ronat ko angang si ko Ronat phang ba di mathang da koi video game am tawraga ko si kapu kholu adu to ada to wen tawraga audition jan mai to gi bane ba ko adu china koina
kano tawgibo audition tawgibo angangsing se mayam na pambi ba haitare ko moisu yam natural oina tawgi ba haitare moi ta sing su tawe hadi film ji da ko koina script se yaw da ko camera se moi namme khangan da na ko moina dum sana khona ba wathi ware ngang bo khopa ga do dum real kano do dum lowe ba footage aseng ba do dum koi maning da moi kapi se khangan da ba ko amai da na ta se na kap ga su yaw ba ne ba ko ta aseng moi kap ne moi phuna ba signa ba khona ba ko adu model oina kan footage om ta manghan da ba ko amai da as natural as possible ko to na ba mai to hona gi adu mayam pambi ra puse ta se thawai yam nungai je akoi gi angang akoi gi artist thi badi arai bani aduga angang artist child artist oina thira pasina hen aru ba ma su wei bani mari chuma thambiri mathang se ai mandalai manda lakchage hauji film si ai lakhini haiba film si hauji mandana kumbire matung da akoi gi film si premiere to ba matam da isani yengbire yeng ba phau gi akoi gi tangtak sida ngasi fangi ba su yam na ba akoi gi malem gi thakta phangai ba akoi gi selection sing adu award sing adu state ki thakta su phangai ba yam na be award sing je phangakani haiba gi thajaba film si yeng matung da lapi hira kai lebi film si yeng bada di award phanga matung da yeng gi bani film se aduga aina script si da script si laroga ai kummage haibage film si act torage haiba matang se sida di aina khangi haidi namma ka dori ba di tim je happy yeng bada ina film nifu yang kai kumok ba experience lai ba hai tare ko adu da sum khena ba ji da esi madi kitang adu obi ai kana sum khangi ba se matam du da ina numitu da dum ai gonda proposal ma lak ba se chigi da dum khangi ma se state ki na traga national bau ki level da kai gumma khara di do pa yai na adumaina khara adum phaugi aina aduga ek tawba sidasu gari kaino kai haini khara section na tawning bato aingon da dum phawe koi director ki mangi tungan ba egam su leire aduga aina aingon da yamna nungai tabasina angang sing sina yamna ngasai gi innocent oi ba ma manghaning da bato adugi posida namaga film si yeng raga ina nungai training ko aduga ai gi oi ba posida na di angang singi innocent oin utki ba potu kitang chusin na ba wat pa dong na haidi aingon da wat hore kai na ina khanja ba do adumai na phau gi ba dei makeup ke totion gumba adingi yamna natural oina taw ho da ba do sam khana ga nam ma dei ai kem ke za bi dai jong tho go moi ga mana na nam ge kai na haining ba do adumai na oi ada ai gi ason ba jaga sina moi gi nam gi ba 40% nam me ha ba dai ai gi ma ba ji langlen hai ba role se ina sa ba ne angang sina pi ngai gi langlen sina pi ngai gi role do ai matem to shi geng ge na ni yengam ma ga di aingon da du gi kano si dong jaba si phangam ga da bani hai tare hojik ti aina premiere da yeng thok khiba do adu da khak da khang bani da mamang di yeng hong da bani ba moi gi sin je adu da aingon da sota ho ba nungai se da ba ma adu dei adu ga makha ta yam interesting question am lak se ni se akoi manipur film industry da lai ba akoi miyam sin haina haijab tare manda da kumhan gi haira ga di manda gi di yam choosing oi bani yam strong oi da bi adi mayam ga mana da ba adu ba ma gi khanja ba ma lai bani hai ba ma adum laina ra bani ba mayam na haina ra aduda akhoi oja hemjit na hojik junction bilai sidi magi debut film oi ga doini ahan ba film ahan ba director oi ga doini masida oja na mandabu kumna bagi da makta akhoi negotiate tawdib se karam mong da tawgim sung to bu tawdre da ina debut orasu adagi kaino orasu ai gonda game ki ge deba han ba thing na ri ne ma masana su da koi da mo hemjin na dum hai ai ge han ba project ni dum hai ba ai gonda dum ki ge de hadi da mo hemjin na masana khang na ai ge ngasai ge suji oi hai ba po se khang na lak ba dong na thokre ba ai gonda haidi kitang tongan ba ma kaino ma gi platform ma sem ba ya ba ma pam jaram gani hai ba gi mung da lak ba dong thokre ba apura ga lak ba dong na thokre ba aduna nei na hai ba numit da dum yarani ai kai numit da shooting da tawjige do adum lepiro on ma sen adum hai gre ba ina numit sida ai ngon da dum phawe khang de sum mi se tum tengna rak pani na ne khange ba adagi kaino ga oi roi da ba da koi nga ki masak pajaro ni puning ba gi ga lak pa film producer ga sudum lae yam handa ne yeng wei dinate makan lae hai tare de film du oina ba tawning ba khoi gi social da kana ga da ba tawning ba du nataba mi su dum lae ba yeng ba dum khange hai tare adum ba du de ina dum budak da reject to ge su yawi bazana wari chara ga tha ge bu su yawi adumaina tawi hauki lobi ri ba role khoi gi langlen gi role lobi se hai ba role se gi da makta tongan ba khoi gi preparation to ba di chang khibra du ga kari challenges sing gi thena bi challenges se kano khoi gi dialogue delivery se khoi gi ma maidaron film gi ne ngai ra nambi ama lei na da mo hemjin hai tam sida adu gi je ai ngon yamna challenging oi doine hai bati khoi gi dialogue ka pha da bi the sport da la ga ke ba da pung amani chang halani ko camera ma mang da na dialogue prom to roi phate ka en to ro mai to bu su lei ba
ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯁꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯝꯖꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟ ꯅꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁꯀ ꯑꯩꯒ ꯅꯝꯃꯦ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯒ ꯈꯔ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯅꯝꯕꯁꯤꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯜꯂꯦ ꯍꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯁ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯜꯂꯤꯈꯩ ꯁꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯃꯦ ꯇꯦꯛ 3ꯂꯛ 4ꯂꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯜꯂꯦ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯀꯞꯀꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯕꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯁꯤꯃ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯝꯖꯤꯠꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯇꯣꯀꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Hey Lola, nang phone yaubra? Yawe, Lamjingba kep kaune, apang? ay kau turi. Manipuri ahanba 24/7 service oiriba lamjingba cab service namyamgi seva tawjari. Manipuri district sing amadi mapal lam sing loina luhongba amadi atay thodok sing gisu discount pijari. Ningol chakubagi damak akhanaba hour package discount pijari. Ngasimag book tawbiu hena akupa marol gidamak lamjingba cab service Nagamapal Rims Road near Nityananda Temple. Welcome to Times of Manipur. This is Sandhya Chongran giving you news in Hana na fanglamba kang lafut ki product singi mathakta anuba product sing haibadi Milky Balls asomya mixture amadi alu bhujia na chingmasing asi hauzik iramdam gi kaithel da fangle Kangla gi anawa product sing asi mayam su amungtang mahau yingbi Kangla break ke matungda mayam puno pu talking point da mukhan taram nok chali makha ta ba wari da khoi madam Rina da lakchege film si kumlur ba tungda khoi isa da kari impact kari change ti lai hariba film si dagi experience da ru matungda si film si kumar matungda khoi film si number hek hobodagi na khoi premiere si utpa se ai premiere su tasingna numitu da full ai si yeng banang hote ba ai se duration gi news stringer oina leijaba aduna news ki coverage salingai da khoi gi premiere tawba se mamang da tawgi basing da su pung se exact hauda ba ada aina su paw gi chalurabani na hala kan da yeng ge na timing do maina khandana chalurga lakpa do hauramdana ai su loimak full di yeng hote ba ada number kan da ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯠꯁꯦ ꯄꯥꯁꯣꯏꯗ ꯅꯝꯃꯦꯕ ꯄꯥꯁꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯞꯄꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯗꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯅꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯞꯄꯒꯁꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯇꯩ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯥꯕꯗ ꯀꯞꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ nupaga sigraga kainoma sam kainoma tawraga kappagi style ga tawna khona banena wa su wai ba acting tawba matamda aduga
masi tawragana phangba se aingonda phangba experience to di mayam da di kamain haidu no haidu phangdokpa nuaitraba aingonda di phangja hoeba haidi matai hana sagi ba character sing duga khena banina aingonda angaubi ma saraga di angaubi na kamai tawge khotke gana aina jo da angaubi chen bagi mayam tantok bagi yaw bane ba se ai ipam je thawal da ne ba aina nawai angang oi kan da art ka sum pam angaubi ga sum kai kra sum chat pa ji yeng ma matam da thaina khoi hairok ta angaubi ma hek lai ba mana law ga chen ba khot pa se aina sum koina sum art ki field pam ne mana tau style ke sum yeng ma koina kamai to gena adu mangon da adu angaubi to adu ma so aina phana mangon da adapt su phana am tau we hai tare angaubi ma saba sik da amatang het loi oiba yadam ni na adugi angaubi ki character do adu ma so aina adum yeng hawe adagi nawai songkhai bo to mi da koina training chali kan da mana sum oja da no koi da sum am tak pa je bus ta tung ga yum dan ba ji da koi thongnau deng ba ji da mi chat ki ba angaubi je angaubi je makhan makhan le ba chumna koi kap ta bi da ngauba harau ro chi la ngauba hojik so koi na mam uidana aduma mam to sum adapt to solga to ba ado number kan da din ngang thing number kan da kap ga mai di yenga sai chura chura ga number ga yawe ba adugi matang ro number da di koi kap je kari hai tare acting akoi gi emotion sagla kap na tabina ngaubi ni na sum troga mathandai ga khangko ga kapak pi aduma to budu da kitang ngon da challenges adum ba khadi oigi aduga experience di mayam da ina share do kamaina aina phangok experience na adum di isada phawjaba yam ngai se aduga hairi ba films da act to bi hiba matam da akoi gi hairi ba matang simadi aina kitang hena tawjara magadi improvise kitang tawjara magadi hena phajagani haiba pelhau do matang madi hobi improvise to buse adamaina khar hena to ho gadab ni haibai matang ai ju full kana yeng ba ju pura full yeng dri ba ado aina tawrong ba kan do da aina koi hemjit ne koi gi ma sida art director oi ba ga bala do ga bala na mangon moi da digi atopa ai gi cameraman ju koi gi bungna oi bani na moi da consult sum taw en kamai taw yen aina taw ba sing do pelhau da ba hojikti mo koi nam gi ba saruk to yeng ba yai dana matam da koi na camera da re shot ka taw ga koi gi yeng ba ya ba gi ju phang tam kari moi da tum hang en comment ji taw baga nungai ta bakari lei kamaina hapsan ningi kamaina tohon ningi je sum hang bagi de leba do koina hojikan gi number da di am nungai da koina kitang nungai da ba jaga ga yaw se si matek si madi ai nungai hodre hanja bagi chance ma phange ba adu da di mo sound su kanoi ba live sound lowe ba haidi dialogue hairaga to boduna taba aina angaubi gi ain dialogue su haije maka dialogue hai singje loin pharaga ai isagi emotion do sagala isana haidoini na mina prom torpa torga di koi da emotion do fuloina photo ko ngamte dana dialogue sana loi pharaga kamai tawji ge da aina ju hana my script to piraga observation ju aina observe tawjagi ba anmai torga dum tawge da full di yeng dribani na ise ai matek premiere do aina nang hongdre ba yeng ba theng dana film ju khar ten boy ba timing do mai tawtana yam ngai je akoi gi ahlam sing haina budun experience is the best teacher na akoi gi experience da punsi da thengna bi rakhiba angau bi sa ga do ba tung da sar ka do boy ga su mamang da thengna gi experience sing du da gi komsen tasalaga hai ba role si mai pang to bi ba ngam bi khren tak pi mathang si de akoi oza hem ji tong lak chege oza akoi gi film asina mapung wei ni yeng ba matam da akoi mamang da budi tak pi khre akoi gi kaino da true story dagi inspire tawraga number film ne na takpi gre aduga haiba true story sigi matang da su mateng ma thambi gre social issue da number pot ne adugo mapung ani yeng da films ne pining ba pause se kari ne han muzun films da pining pause se koi gi ai angang da focus so ni ko yamba angang sing da focus so se koi gi film ji hauji ge mamang da su ko aina tawjagi ba research hai tare ko adu su kitang happy loirak pa su happy ko aduna kamai tawge da hujik lai ba ko hujik adum haire ko 2001 dei hobuni film je ko juna uprising dei hobuni wari je aduga 1988 ta kano to ba set to hai tar ayam ba ko screen time je adu matam dagi hujik ba ko laiba je thui be issues me am je political issues karga sina koi gi angang sing sida pi ba negative impact to the insurgency ki arms conflict ki issue में हम चाहूँ ले रहे को आधे armed forces special power एक करी करासी तो लो याव रहे को सिगी सिना कोई की आंगांग सिंग सिदा पीबे negative impact तो अदु ने बता सिंग ना उच्चारी से अदु ना इना कोई तामो प्रदीप को child rights activist का सून जाए सी फिल्म से number लो है मतुंग दको अदु ना तामो ही मतुंग इन्ना को
ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ 20,000 nearly 20,000 ꯑꯉꯥꯡꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯜꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯆꯩꯌꯦꯕ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯆꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯄꯨꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯐꯤल्म ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯇꯩꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯀꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯨꯛꯈꯟꯕꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯆꯣꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯐꯥꯗꯒꯤꯀꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯈꯔ ꯂꯨꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯆꯣꯡꯕꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅꯁꯨ ꯅꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯇꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯂꯟꯗꯟꯒꯤꯁꯦ ꯂꯟꯗꯟꯒꯤ ꯔꯣꯝꯒꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯒꯀꯣ ꯐꯤ ꯈꯔ ꯊꯤꯔꯒ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟ ꯑ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐ 10ꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯔꯣꯝꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯅ artistic contribution ga story ga se out of 10 da 8 pire ko above average ne am harau gi baina moina 10 mang 10 pirak tabi maram ju hai moina kari gi noida moina kitang wai da bai 2001 de ho 2001 se da yam chauba issue ma thoe di khange ba ko moina pam na ko koi gi hozik present de gi ko 2018 or 19 or de gi 1988 that my chalhaning ba hai tare ko 2001 de hok tar ga di mu pass gi pass ni ko what is script da moina moi gi site gi ko kitang noi ja da ba hai tare adamai tor pa ada yam so thaw ba di khoi audio se yam thi so thaw re ko aduna smaina story da ko stories ai sari ijabni ko screen play dana ai gi now jimmy ga tor ga ko adamaina ijaba ko the story da ko gi moina tasena story de artistic contribution directors treatment ko film sida ga moina appreciate tor ko tasena thi harau ja ba hai dare ai de debut film na ko mai tor ko harau ba hai dare ko adu ai adum sigi tasengna moina script ta kaida wari da yengbo itaragadi ko ai adum deserve to right na khanjai yam numai je film as an award phambagi phangpham thokpani haibagi akoi isagi orba point of view thambi yam numai je makha tabda ojalaksani se akoi gi ojana hojik debut film se lokhat piraba matung da akoi award mayam am phange atwa makha taba akoi gi film industry sida haijal tai manipuri film industry da atop thabak sing di pakhat bigen khanbi ba akoi gi plan future plans sing lebi ba ai huzik ngasida ngasai ekta akoi man next film gi cast ko pura ready tawre ko ai di short film ma ko lgbt da ai di manipur gi ayam loina kano tawdui ni ko ai se ahan bai zu manipuri gi ni si zu akoi manipur gi lgbt se akoi gi atei ga manade hai bagi kano ma ulakadui ne ba ko short film ma ni su 10-15 minutes ki ko adu matung da pipeline da lai ba hai da re ko 2020 da ko karam gan no de khangdre ko film mai jidi yam tang ba art ni ko aduna kamai doge da paisa gi kano su lai bani na ko kitang kano to ek financially ek sound work pa matam na da ko next project se koi ki manipur gi sumang li lagi artist sam da ko si fiction ni based oraga admai nam ge khanjari ko yam nungai je ai makha ta basidi mandalai mi da lakchage khoi gi tongan ba character sing tongan ba film sing da kumbi gre aduga hausi phabu da kumbi dri ba ai nong madi masigi character si madi ai pamjai ai kumjagi na khanbi ba leibi bra aduga masing maram se kari gi oidon mase hoji sai gonda film gi keno je yam lae lak pasida aina ayamba logda basida kamai toge da ai gi hanna de manana kumadi si role ji jana bani na dugi script ko mana je sum lakpa adaina adu de mo aina mo kumning da ba di aina hona ba ya ba dugi matang do hona gre aduga hojik ti ai gonda matam gi value ji yamna su le matam gi value ji yamna wana kai thokchar ga mo hana gi role de kum do ga di kum da bana na aina khalle da aina pamjari ba role se ga mai toge da aina hojik le ga ekta man role lor ga keno to ai angang macha saraga kumba type to du pam bai kumdri ne na ubu su tum yauba adu na tab ai gi leijari ba chahi si da akoi gi film du da ai gi area ma phangba hai tare asi mai asigi exhibition tore ni mai role si phajana pui ne du mai na hai ba ya ba matang ma pam ba hai tare mama makta saraga su mama da
yamna strong hoiba adagi yamna social da kana gada ba edi awareness pi bagi mohong da adugumba hoiba adugumba role oina pame aduga yauri ni ga yaw ma sabi ni na saksaru lao du tawru lao dum macha masu gi kishuna ta ba di amana hekta taw bungam ba role se si mu pam da ba aina kitang hona bagi jang ami yaw ba script pame hai tare igi role to admaina ma tek edi khara da yaw ro so hojik yauri su kishu yam na tek kishu yam natra ga so egi jaga amadi dum phangi admaina do role je pame ma pa sung chan chana da bai tare mayam dagi top pa masak thok pa ma pame masak thok pa ai gi piri ba area se mafam khangna masak thok na yawning ba hai tare ai hoji je hi matang ji ga chana da ngang sa saraga hero heroine ni chong ga isai sak pa du to ba pam ba adu na ta ba ai gi je hi matang ji ga dum chana ra su dum yai dana yamna je hi yam ga mature oi ra ba ji sam na da koi Bollywood ki Amitabh Bachchan hoye dum lead role or kumbane pink ta ga tawri se yam phasai ba sugumba role se jehi matang nu ga chana na hero ni dana ma du kummi do hanura di hero kumba ya de ba kishu leite dana adugumba role se pa me hai tar in hona ning bagi area to ngasai ge in class 10 pass to gro gumba ne thaina gungi role se 10 pass to gro 10 jan jan pe kha dum than ba do adu pam da ba yam ngai je yam rik chuma thambiri aduga Manipuri film ga yam kuine associate to bira ba akoi actor amoin hai jab tare aduga hojik pumne yengba matamda akoi Manipuri film gi marai bakse karamba film da leiri na khanbe hojik se adune yam nungai te di akoi gi matam je yamna phaba matam ne na ina lowninge akoi gi mamang da na mu yamna waram me celluloid film ga kumba se akoi gi artist sing ga paisa ga putho ga kumba admaina tawrme law parim yole sangam ani yole admaina tawra ga kumnarame ada ai han ba oiram ngani khalle Manipuri artist da paisa law base ai gi aina album kumba da gi film na zo hana kumme film kumba hoba ga yam dabduna makhalam ne ko paisa ga lawgi aina paisa lawrisina ga ino da yam kuina artist oiraga dum leining ba ada paisa sung lo dana kumma ga ai kaya ra gamna film ji kumma ngam doi no aina khangi ada film paisa si lawraga sum film ji sum kumma ga matam sang na dum artist oina leining ba hai tare admaina tawgi adu akhoi gi matam je yamna phaba matam ne na lawe mayam na su yamna pamna ba es thaina gi film du na tre hojikan maitoron film ji yengba nungai re ga na so nongma da mari ga utpa se dum mi kri ina na ga yengba admaina oirame adagi 100 days ka moi kapagi ga ingen ge atia daga dumaina phangi adabi ai film ani hum dumaina matam sang na kapagi ga function ga yamna taugi aduga hojik sina amu film je phaja na mi yengdre ba masi ayam bana aina ahan sing da su sum da bada akoi gi hall se yamna nungai te na hai ada aina su nungai te na khalle adagi hall da cinema yengba lakpa mi madagi lauri ba pesa su yamna pi yamna number ret ta idi mapal nam ga yengna raga di am ikai ningai ni hai tare adudo adumaina oi aduga akoi gi film ji phajadraga su hall ji da di film duna film am oi gare ngaktang family chala kan da pung ani mu rest to ruba yabagi mafam oi da ba akoi gi cinema hall jina cinema do kaktani yeng balak doise hall ji da di manam inam nam thiram phambam ga do khwanga na ba adumaina oi ba as the hall ji kitang sembi raga di phagat kadra na khalle aduga film gi trend ju ekdamatik charabra di natte khara di son thare han gi ga no si da level ji da dum lei ba ai tare wang khalak da ba do akoi gi matam da to gi ba level ji da wari gi paring gum ba se sab iman mana raga sum lei ba ada artist di yam haire di kitang tak pa de he na torok ba adu mamong oi adagi moi da facilities me amam ju phange YouTube ki de internet ki de mi amam gi oina loi phange da na khoi matam da TV yang bo yam wana phangami ne ba moi da yam phange aduga moi gi oibadi yamna haire aduga khoi gi equipment da su khara sol le ko gi low budget da namba si da su sondare aduna di film gi marai bakse yamna thirak pagi mami ama oi masi yam nungai jate masi akhoi na phagalan gi haire kari thabak thoram sing pai khala ga di Manipuri film gi marai bakse chumangam gani na khanbi masi ahan ba point da ambana sumaina hangbada mo cinema hall cinema di maroi ba point oi gani na hai de MFDC daga tawri je hall du nungai bani na mi yeng da bradun kri ina ga dum yeng MFDC da ka pa film ji boba adagi English film ka pas dum ticket ka aga yeng akoi na MFDC da ka pi na mo releasing function gumba premiere show gumba ka pa dam oi re ko invitees gumba donor gumba da maina lak pa ke adu natta ba da ju English film da yeng ba hall ji nungai bani na
adagi akhoi Manipuri film yeng base akhoi kaino se mi makhal se yam nam deba hana su adi film yeng ba mi masing se yam amde aduga hana yeng ami ba masing ju hoji umuk su ngeng drabane ba aduna akhoi ki cinema hall ji mayam gi atopa state ta tawriba atopa country da tawriba jang ji ga hairep manana yam namak ngamdraga su ko PVR Inox ka leiriba dagi Dolby sound ga hapangam ba madu di sum shoi dani yengani na khalle aduga akhoi ki film gi format ji jodum hong ka doine hall si nungai raga di adagi low budget ta ga nami se akhoi ki kitang budget wang na ga namak ka doine yam leiba adagi cinema hall ga sabangam base akoina depend tore je government da depend tore amu adi personal oina tawda o budget ma lak adoini na cinema hall ma chama saru natre bojik tawna resi di cinema hall da the food court ma thamba adagi angang maja sing la ga sana jaba yaba shopping mall ma cham ga yawba adu base atwa facilities mayam yawraga di adugi point amada natra amada tawra film se dumi nga ka doine ba ado hall chigi maroi ba point ama thamninge sigi hall si di aphaba di district kharada ani hum do oiraga su thamaga di mi yeng ba hengalani adugi matung inna film gi kai haidare magi quality hengat pa adagi film gi format hongdok pa sidi mathang mathang lakani na khalle kai no da masana artist sing je haijaraga lei adagi film da art ki lam da ngaujaba masing ju hana dagi hojik sharuk yam na hengalle aduga mu hana akhoi ki lila dharma yaw mi sing si yam handana yeng na rame adu hojik ti adu ki kaino mami se loina kokhrabane aduna hojik leiriba akhoi ki art ngaujaba mayam sidagi masing yam na su hengalakani na haini yam nungai je marik chumna akhoi ki film na akhoi marai bak chumna ba film si marai bak chumna ba duga karamba film da leiri haibagi matang da yam phajana thambiri mathang sidi akhoi uja hemji tam ulak sege uja akhoi ki handak ta pangthokhi ba akhoi ki Indian panorama da Manipuri film ama fawba chalakta base akhoi gi di yamna laibak thibne haijeningi hari basigi khwadi chawba maram se kari kari oigene khandi very interesting question hai tare ko ai sengna ai gi khangjaba level da haijarabada ko di hujiki matam siga thaina ge amti khenare ko thaina di akhoi gi jury members sing je akhoi gi 80-90% is script wari da loi chalame wari da loi na kano toramba weightage to p bako hojikti om kamai ta ge still hojik su tom script ta kai da kano tori but percentage so handare hojikti mo hojik sin om kamai ta ge sound da kai da yamna weight pirak pa hai tare ko jury members sing je to khaina sound gi maram de am khangba ko jury members sing to khaina ga nek ta na kot na ta kholak pa thaina de du mayam ka le ka hen lai ta bako even with due respect ko koi paung sham gi imagi ning them ga do wari da loi chatki bane ba 16mm do 35mm da blow up tori na kapi ni dina ko aduna hojing matam de dung ya roi ba thai thai ni wari 80s do ai wari ne ba ko hojing na sound da kai da yam na kano tor pa Manipur de kamai da ge da sound gi kano ji pura blank wai re akoina sound gi system kari kra Manipur da wayu phangde ma pa nei loi chen ta ba ade challenge su khala ji ko sound ji aman loi tang ma ta ni ko Manipur gi se namnari ba khonari ma'am je ko gi Manipur di market se am thi pi e ba ko market se pi ko yar ko producers sing cost cutting tawna bo hona duine ba cost cutting ade aduna kamai tawge da studio sing to khaina kano lei ba sing je loi si si dare bu jik se ko yum da oina ko editor du ta na ta loi to nga ta ne ba de sound da paisa thadare su khala ji ko adu appreciate tawna ba theater kai lege leiti Dolby system lai binati PVR lai binati adi MSF DS ki kano projector lai tum yam tun yan de ba maman yam thang ba kano ni ko aduna kamai to ge da sound gi su para hore ko adu aina hygienic bam na ko koi panorama ko okay adi national INB ministry na kano to ba yam reputed ba kano ni ko aduna si phangbai je advantage yam lai ko kana ba yam kano to bi phangi ba producer director do ko but aina hygienic bamna mamangi chahi tara 17 da 16 da ko Adur Gopalakrishnan Kerala gi ko aje India gi da natana idi prithvi gi one of the best directors haining ko magi film Indian panorama da khalaki de ko filmmakers mayam moi strike taw da khotar kha taw ko protest ka taw ko Delhi kano da chatana khotana protest taw gi my same film do Toronto International Film Festival the best director phangi ko
ram thina repeated over festival ne Toronto se aduna panorama is not the be all and end all of life aduna te ba ko focus it tausi akoi su yari koi ko kano da audio da kai da so thori mem se men khana bhona si ko aduga acho film festival ke thana na bhona si uji soi je ate aina usai je ko technical side lom de loi soi ba ngata ne ba ko aduna si de men khana bhona bi ba ko adigi sarkar na ju kitang midiang changbi ba ko si kano si da ko film gi koi gi yam wan nam jari ba kangu singam dai ri ba ai jo han hai jagre ko yam thina tang ba art ni film se ko paisa am chang gre ba ko adu paisa thada ri goi phajadui ne ba ko audio kari ka ati technical lu pura la edana anu sida hori je men khana ba hona bi ba adu tar ga ti du phagada in khanje yam noi je du loisalak pa sida tentak na khoi gi manipur da film policy leitaba hai si film policy lei ba si krai ba da ka le na tentak nang thabi film policy je moi draft ama kano da koi gi film forum la ju koi gi WhatsApp group da kano ta ure pa ba yam kano ta yam phajai ko the filmmakers sing da adu gi incentive pi ba national award phanga ga na smai pi ba ko pa adu da yam phajai ko but luri badi ko implement to yam thune implement to haning ba ta je long overdue ne ko yam kui re ba film policy to re se ko hanak ta moi sem to e ko to e ko yam thuna implement to haning yam noi se ngasi ai lakhini gi kasun crew lengbirak tu na khoi gi talking point mapung phan bi ba hangal tan thagar phongduk chari ai lakhini hai ba film asigi kasun crew ngasi unajari ba se talking point ni aduga ngasi khana jari ba wafam sing ngasi yenglagadi ekhoi manipuri film gi marai ba gasi karumda chatkani hai ba si ekhoi nosi tambangam de adu bo khoi ji yeng ba tari ngasi damak ti yeng bi ba khoi ki bek tage kaina na ba thangni jari pinabirasi